Kunabefundisi abadinga induku, imbokodo nesitwexe. Lokhu kungenxa yokufunda kakhulu iBhayibheli, badakwe amavesi, bazibone benguNkulunkulu uqobo, bahambe bethuka wonke umuntu ongenzile lutho. Lawa ngamazwi amabhinqa enkundleni zokuxhumana emva kokusabalala kwevideo kaMfundisi thizeni ozibiza ngo-Evangelist Sikhakhane, okhwele wadilika kumabhinqa nabalandeli bakaMaskandi wathi uMaskandi umculo wamadimoni. La elahle khona kakhulu uSikhakhane uthe ngeke manje jakithi imuphi hayibo ungakhuluma kanjani ngokufa komuntu kanjena uwumfundisi, a man of cloth uthi kunelokhuzana ayibonile, kuneposter ayibonile, angiwulaleli mina uMaskandi, angiwulaleli uMaskandi umculo wamadimoni uMaskandi hayibo uthi ngibona iposter nje kuthiwa khona ofile kwathi ubani uSicebi ngathi yini yona leyo hayibo. Bafowethu anishona imuphi lo Jesu lo Jesu onithuma ukuthi hambani nothuka abantu imuphi angathi oJesu baningi madoda kethi. Imuphi lo Jesu othi hambani nithuka izinkolo zabantu nibabize ngamadimoni. Nathi sasindiswa amadoda samkhetha uJesu emini libalela abantu bebuka kwanezinto esikhule sizenza ekwaphoqa ukuthi sihlukane nazo. Kodwa ngeke usizwe siloku sithatha imicrophone sihamba sithuka abantu sibabiza ngamadimoni sithi umculo wamadimoni bayini ngeke imuphi lo Jesu enimkhetha bese nithuma ukuthi hambani nothuka abantu bengenzile lutho. Nihambe nje uyazi ufana nolokhuzana nomuntu obhizi othuka iX yakhe kodwa ebese ebudlelwane obusha ethu happy la ekhona kodwa ubhizi lokho ebheke emumva wena ukuthi hawu nokuthi uhlanganaphi yini ndaba ungabuyeli kuyena ngoba samthanda. Batheni nje abantu kuwena ukuthi ungazi ubabize ngamadimoni. Wena usindisiwe nje wena uhlangana naphi namadimoni wena ngoba usindisiwe wena. Yini kumnandi ukukhuluma ngamadimoni? Kumnandi nje kumnandi ukuthuka abantu bengenzile lutho ubabiza ngamadimoni. Oh ngeke madoda uyazi khona abafundisa obonayo ukuthi yabona lo engathi singathi ukuxoxa naye nje kancane akasichazela ukuthi yini lento ayishoyo. Uthi yini umfundisi wonke, a man of cloth. Uthi uzwe kuthiwa khona into efile ngathi kwathi uSicebi ngathi yini leyo angiwulaleli uMaskandi mina ipride iqhamuka kuliphi izulu ipride engaka nje nokweyisa nokuchwenza okungaka unithe ubani manje umfundisi ubani uSikhakhane unekhala nje ngathi lika Ramaphosa kodwa ngeke usizwe thina sithi ikhala ngaka sixolise. Mbukeli ixhumana nathi enkundleni zokuxhumana usitshela ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba lukaMfundisi noma umvangeli uSikhakhane ohamba ethuka echwenza abantu abangenzanga lutho. Yabona manje ningenwe la madimoni kaMaskandi aningenile uMaskandi amadimoni la wena obufebe obuphezulu kabi ulalela uMaskandi ukholwa abanye beni baze bamsebe benza icover uyawe enjoya. Mina ngathi ubani ucula uMaskandi bathi kona esisebenza naye exhomela wathi angazi uSicebi ufile ngithi yini leyonto kuthiwa umbedumile lapho ngithi uchome ile nto ile yini le profile rest in peace ithi mina yini le kuthiwa hayi uSicebi uyabona Suku zaphuma sihlezi sihlangana nempica abadala nansi yanamhlanje impica aba old. Sukanani nokunikeza amantombazane imali. Ake mbukeli asizibambe lapho ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo ungakhohlwa ukuthi you can advertise and promote your business with us kwi-SA News by dialing the number on screen. Izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.